Atongoria matiganitie ngwataniro ya Jubilee muthenya wa umuthi ni mekumagaritie Aaron Cheruiyot niguo kanegerane maratathi make kuri IEBC thutha wake kwamurwo ni delegates a Jubilee niguo ahote kuhuranira giti gia senator wa Kericho. Andu atandatũ nio marahuranira giturwa kiu thima nditimurano nene igukorwo gatagati ga Cheruiyot na Paul Sang uria urahuranira giti kiu na tigiti wa kiama gia KANU. From today, we are coming every village. We shall be there as a Jubilee to tell you of the good plans that we have for Kericho County. Kuria Malindi na kuo Ruben Katana uria urahuranira giti kia ubunge wa gicigo kiu na tigiti wa kiama gia KANU asili ni atwarire maratathi make kuri IEBC na etikirie kuhuranira giturwa kiu. Atongoria a KANU asili maugite ni mehotorete gwika kampeni na marina ma ni mekuhotana. Wale wapinzani wetu wawe ODM wawe Jubilee, nataka niwaambie wajitayarishe vilivyo kwa sababu sisi tuko imara na tutapambana nao kwa debe. Hapa katika eneo la Malindi tumeipa elimu kipaumbele. Pili ni kwamba tuhakikishe kwamba ukulima umewekwa mizizi ambayo inastahili. Ithurano cia Kericho na Malindi igatafanio tariki 7 mweri turorete wa gatatu. Kia ubunge kia Malindi giatigirwo theri thutha wa Dan Kazungu uria wari mubunge wa gicigo kiu kwamurwo ni President Kenyatta ta minister wa weji wa mahiga magoro, na kio gia senator wa Kericho giatigirwo theri thutha wa Charles Keter kwamurwo ari ta minister wa mahinya kana energy. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Muriuki wa Muchoki.